Dobar dan, predstavite se ime, prezime, kvart gdje ste odrasli. Nikica Jelević, Gabela. To je selo, to je bez kvarta. Divno, je li još ovoga postoje ovi tračevi o Troji, jel dolaze turisti ili je to zauvijek nestalo? Pa, nema turista, ali mi vjerujemo da postoji. Odisej je naš. Recite, kako provodite slobodno vrijeme u kampu dok nema treninga? Pa odmaranje, možda neko kartanje lagano i ništa posebno. Od kartanja znači su to ove dalmatinske trešeta briškula ili jel imate uopće partnera za to? Pa ja ne znam igrati ni briškule ni trešeta, ja u biti samo one lagane, one dječje igrice znam, tako da slab sam baš u nekim većim igrama. Nema znači igranja u kikiriki, u šibice, novce, ništa? Nema. Ovo je čisto. A neki drugi oblik rekreacije? Pa ništa posebno kažem vam, znači poslije treninga wellness centar, malo bazen, malo te neke stvari što su nam potrebne više i to je to, znači tu smo došli da bi radili, da se spremamo za prvenstvo, a ne da bi uživali, jel? Imate neku posebnu muziku koju slušate, posebne filmove koje pogledate, koje vas opuštaju? Pa muzika dalmatinska, znači Oliver i to, Džiboni, nemam pojma i te stvari, to me uvijek opušta. Filmove gledam sve. A je li ima nešto za nabrijavanje recimo možda, nešto baš kad je ono prije utakmice 2-3 sata? Thompson, da. Sjajno. A poslije utakmice? A poslije utakmice zavisi ako se dobije ili izgubi. Thompson. Recite neko specijalno najdraže jelo i piće možda, koje volite, koje vam daje nekakav samopouzdanje, elan? Pa jelo je pasta neka lagana, piće najdraže mi je Coca-Cola. Kako izdržavate u Engleskoj s njihovom hranom i cugom? Borim se. Što je najgore što ste probali u Engleskoj? Sjećam se, ali ne znam kako se zove, teško mi je izgovoriti, tako da... Fish and chips, jel to ima smisla ili ne? Ne. Dobro, možete nam još samo poruku nekakvu poslati navijačima u Hrvatskoj? Gledajte nas, podržavajte nas, dajte nam podršku, ako možete dođite, ako ne znamo da ste tu.